roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, twongeye kubasuhuza rero, twongeye kandi kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana rero reka yongere kubana namwe kuri mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo buri ko dushyizo ikiganiro muzajye muba mu bambere mu kubona inkuru ikihagera. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Iki gitondo rero tukaba tuzindutse n'ubundi kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, akaba rero ari amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya masaha rero unyemerere nkubwire ko tubazane amakuru menshi cyane akaba ari amakuru agiye kugenda yibanda kuri tere cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Ku munsi w'ejo hakaba haririwe urugamba rukomeye, rukaba rwa rugamba rwagiye rubera muri axe zigiye zitandukanye, akaba ariko tugiye kugenda tugarukaho. Turaza kugaruka ndetse tena no ku rugamba ruzindutse muri iki gitondo nabwo umuriro urimo uraka. Nanababwiye nti hano muri axe ya za Kamanyola cyangwa se hano muri Sud Kivu namaze kwestara imbone cyangwa se drone. Byose rero muri iki gitondo ndabikuzaniye. Icyo usabwa cyonyine ni ugutera agatebe niba rwose wamaze kubyuka, niba kandi unaryamye telefone yawe cyangwa se inyakira amajwi aho urimo uragenda utwumvira ugatereka hafi yawe, hanyuma none nanjye ukantiza umwanya utarenze isaha imwe yonyine nkakuvira imuzini muzingo uko urugamba ku munsi w'ejo rwari rwifashe cyangwa se uko byagenze. Niba ugeze kuri muboro ari ubwa mbere urasabwa guhita ukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo nawe ube mu muryango mugari wa Eugene Official, hanyuma utazajya ucikanwa n'amakuru agezweho, dore ko nta handi wasanga amakuru yizewe ameze neza atomoye atari hano kuri Eugene Official. Ababikoze rero namwe ntimuze gucikanwa, kwibuka gukora like ndetse muna sharinga ikiganiro kugira ngo n'abandi bakomeze kugenda biyongera. Murakoze cyane rero kuri mwe mwabikoze, ndabashimiye cyane. Igitondo cyiza kuba twumva amasaha mu gitondo, by'umwihariko batwumva muri hano ku mugabane wa Afrika, ndabizi ko ari mwe mu nyumva benshi cyane ari mu masaha mu gitondo. Hanyuma kandi namwe mutwumva muri ku mugabane w'Uburayi ndabasuje cyane, abatwumva namwe muri ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Asia, mwese mwumve muguwe neza aho mutwumva hose muherereye. Namaze kubaha ikaze. Umwanya ni muto cyane, amakuru ni menshi cyane, nta mwanya rero dufite uhagije wo kugenda duca hirya no hino. Dufite amakuru menshi agiye atandukanye. Ku munsi w'ejo FARDC bongeye kwerekana ngo umusirikare wa RDF bafashe, ni mu mirwano iri kubera hariya mu nkengero za Masisi, ubwo birumvikana muri teritwari ya Warikare. Uyu musirikare yitwa Ndabimeze bite ndaje mbibabwire. Turaza kugaruka muri Minembwe, Masunzu noneho ngo yasizoye ubwo karashaka kubutsemba bwose akabumaraho, nyuma noneho yuko yari yaboherereje icyitwa drone ikarasa hariya abaturage ikatsinsura. Noneho ku munsi w'ejo yabagabyeho ibitero akoresheje Sukoyi kugenda irabombarida abaturage barahababarira. Ibi turaza kubigaruka, dufite amajwi y'abaturage ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Ku munsi w'ejo zangabo rwaruhuririkanye
za nyeshamba dore ko ngera rahiye ntazongera kuzitabona iza guverinema. Za nyeshamba dore ubuko none bari kurwana baturutse mu mashamba, bakataka M23. Abo izo nyeshamba rero ku munsi w'ejo n'ubundi zigaragiwe n'umugabo bita mu by'ukuri generali n'ubundi bitero komanda wazo ni Masunzu, ariko noneho zikaba zari ziyobowe cyane ziri kumwe n'izingabo n'igihugu cy'u Burundi cyamaze guhitamo kwifatanya n'izi nyeshamba zirimo na FDLR. Ejo bagabye igitero simusiga, bari bashaka ngo gusubiza inyuma M23, none nabo bari kugenda biga ngo ubujyangi bwo kureba ukuntu bazajya bayisubiza inyuma bakarwana mu buryo muri strategique. Bashakaga ngo kuyikubita bayiturutse inyuma, ariko ntago byaje kubagendekera neza, byabateye ndetse no gusubizwa inyuma bamburwa n'utundi duce, biha amahirwe M23 gufata indi teritwari hano muri Sud Kivu. Ese byari bimeze bite? Ntuze gucikwa, icyo usabwa no kuba hano kuri Jeune Official, ibindi byose nkabikuvira imuzi ni muzingo. Kansome ku mazi mu masegonda make n'ubundi duhite dutangira n'amakuru mu buryo burambuye. Amakuru muri iki gitondo ateye nshaka kuko ni menshi cyane, nukuyavuga inyota rwose kamanuka, nanjye amazi ndayanywa pe, ndayanywa. Reka dore kuri inkuru y'igisirikare cya FARDC cyangwa se ikinyeshamba za FARDC ziri yo mu mashamba ya za Warikare. Ku munsi w'ejo berekanye ngo uwo bita ngo ni umusirikare wa RDF ngo wafatiwe hano ahantu bita ngo ni za Bikenge cyangwa se Bikenke. Aha ni muri teritwari ya Warikare niho bafatiye uyu musirikare. Ni nyuma yuko aha hantu hamaze iminsi hari kubera urugamba rukomeye cyane. M23 intare za Sarambwe ziri mu marembo y'uyu mujyi wa Warikare, aho ndetse mu minsi mike cyangwa se no muri iki gitondo niba baramukiye mu rugamba ndimo kugenda bitohoza ndavano mbibabwiye, hatagize igihinduka ushobora no kumva bamaze kugera Warikare centre, kuko bari kurwana ku muvuduko uri hejuru. Barashaka kwirukanka kuri izi nyeshamba mpaka zimwe zikagenda ziripotinga, zibonye biziyobe zikagenda ziripotinga, zimanika amaboko, ziza nibura bakaziha ubuhungiro bakazemera zikajoininga. Izindi nazo zanze kumanika amaboko nyine baziha ibyo bagomba kuziha. Izi nyeshamba rero ku munsi w'ejo zagaragaje ko ngo zafashe ngo umusirikare wa RDF, uyu musirikare ufite amazina yitwa ngo ni Dieudonné, ngo niwe zafashe ejo rwose bongeye baramuronshinga baramwerekana, ngo bakimara kumufata ngo icyo bihutiye cyambere ni ukumwereka itangazamakuru. Ngo bakimara kubona cyangwa se gufata uyu musirikare ngo bihutiye guhita bamwereka itangazamakuru. Uyu musirikare ngo umusirikare uri hagati y'imyaka 24 na 25, ubwo ni 25, akaba ngo yarafatiwe ahitwa za Bikenge, ni hano muri teritwari ya Warikare, ngo mu rugamba rukomeye cyane ngo izi nyeshamba zari zagabye kuri M23, ariko nyine ngo M23 yagerageje kwirukanka kuri izo nyeshamba izirukaho, ariko ngo zigerageza ibishoboka byose ngo nazo ngo zibazifasha umusirikare zise ngo ni wa RDF. Kababayeho mwedefanze kera, muradefanda nimushake muzavuga ngo ni umusirikare wa Amerika, kugira ngo nibura bumve ko mu Rwanda n'igihugu gikomeye muzavuga ngo mufashe umusirikare wa Amerika, kuko Amerika niyo ngo bahaminiya, cyangwa muvuge ngo ni umurusiya. Abagore nyuma yo gukubitwa inshuro bakaneshwa bakagarikwa bakagundagurwa, basigana no bavuga ko ngo itegeko ryo gukoresha ngo abamiliseneri bararyemewe, ngo barabyemerewe nk'abantu ngo batsinzwe, ngo bakubiswe cyane, ngo bakubiswe, ngo baneshejwe ku rugamba, ngo bemere gukoresha abamiliseneri. Ariko se uwo mumiliseneri aragufasha iki? Ngo uyu musirikare ngo bafashe ngo yatangiye imyitozo muri 2014, ngo yambukira Igoma, ngo aza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Dieudonné ngo yambukiye Igoma ku itariki 22 Gashantare, anyuze kuri Grand barrière, kuri barrière ntabwo ni kuri petite barrière, aherekejwe ngo n'abandi basirikare bagera kuri 30 ba RDF.
RDF M23 RDF M23 ni njike kayiko gihome noneho ngo abasirikare ngo 30 bandi ngo ntago babashiye kurokoka ngo bamufashe ngari wenyine ngo abandi ngo ntago babashiye kurokoka. Ubwo ndimo ndagenda nkotinga nyine ibyo bari kugenda bavuga ngo niwe wenyine warokotse mutsinda nyine ngo ryari kumwe nawe rije ibirongo bikabyarawe ku munsi w'ejo wo kuwa mbere. Ngo uyu musirikare ngo u Rwanda abanyamakuru n'umuryango wa Sokora nyine ubwo ni za gahunda zabo nyine bashukashuka zo kugira ry'amafaranga ngo nibo wahise bamwereka. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, nta n'amahanga ashobora kongera kumva ikinyoma nk'iki kuko ukuri kose barakumenye. Iyi nkuru nta nubwo ndanayitindaho ubutayari namaze kuyivaho, mva ku nkuru nsoma amazi. Twigendere ku nkuru ya kabiri. Mfite amakuru y'imiriro gusa kuri tele ku mirongo y'urugamba. Ubu twagiye ku nkuru ya kabiri sasa. Munkandire kuri subscribe abantu mutarayikanda, abatarakora like namwe muyikore ndetse muna sharing. Ubundi no ibintu bigende biba badriko cyangwa se bigenda rwose bicanganyika, ibintu bigende biba byiza cyane. Kongo arya ngo ni Kongo siyo munene, Kongo niyo munene, Kongo niyo munene. Agace bagafata ngo Kongo ni nini, Kongo ni nini. Nuko nagiye ku nkuru ya kabiri rero ndagaruka ku mirwano yabaye ku munsi nanjye ngo imirwano ku bitero bikomeye cyane. Uwitwa General Masunzu yagabye ku gitero cyangwa se yagabye mu giturage cy'abaturage ba hano i Murenge ku munsi w'ejo ku isaha 5 zuzuye. Nibwo indege yo mu bwoko bwa Sukoyi yarashe irasa mu baturage ba hano za Minembwe. Iyi ndege ikaba yarabanjirijwe n'itambagira cyangwa se na drone yaje gufata amafoto. Urumva Sukoyi ijya kurasa ahantu iyo bashaka kugira ngo barase target nta muntu n'abarwanya ntacyo bikanga. Urumva ni mu basivile barabanza bagafata korodoni bagafata amafoto kugira ngo reba ahantu bari burase bakureho batsinsure kira kitu. Umuntu uzambwira ati nyamara iyi drone babanje kuyohereza kugira ngo abaturage banayibone bahunge none ngo baze ngo barase ibikorwa remezo. Siwezi bashafataga amashusho y'ahantu kugira ngo barase bahagikishe ko baharimbuye bashwanyaguje ibintu bigize nabi. Ahagana ku saa yine rero ku munsi w'ejo ku tariki 10 babanje kuzengurutsa iyi ndege ya Sukoyi irazenguruka ahantu hose irazenguruka ifata amafoto ku kibuga cy'indege cya hano muri Minembwe, ifata amafoto ku bikorwa remezo birimo insengero z'amatorero ndetse n'amashuri. Umve ko nta gahunda bari bafiteho kugusiga ikintu cyose. Bafata amafoto n'amashuri bikorwa remezo barafata, barangije barongera baragurutsa drone iraguruka icaho. Ku isaha ine rero uwitwa Masunzu urimo kugenda avumirwa ku gahera n'abaturage batuye hano muri za Minembwe, yaba abakecuru, abasaza, abana bose barimo baravuga ngo Masunzu none ngo ibyo arimo gukora ntashaka ko umuntu witwa umunyamurenge ngo yongera kugaragara ku butaka cyangwa se yongera kugaragara ku isi. Uyu mugabo General Masunzu yakumanura ikintu cyitwa Sukoyi iturutse ahantu bita za Gisangani iyo izi nyeshamba zagiye gushinga ibirindiro. Amaze kukumanurira iyi ndege yitwa Sukoyi iraza ihera mu kibuga kiri hariya za Minembwe, ikirasama amakompora arenga 6 irakirimari mu kigira intabire. Imaze kurasa ahantu irakumanukira ahantu bita mu nsengero, nazo barazirasa insengero zirabambuka. Bamaze kurasa insengero bajya ku bigo by'amashuri, aho hari ikigo cya universite cyubatse neza cyari gikorwa remezo
cyubatswe ku mbaraga z'abaperezida harimo abitwa Mobutu Sese Seko ku Ngwendo wa Zobanga, yewe hongerwaho n'imbaraga za Joseph Kabila. Gisekedi aravuga ati nge rwose ibintu byo kubaka sibyo mbagamo. Arangije we yakumanura ikintu cyitwa Sukoyi, ibyubatswe n'abo bagabo ntabwo yigeze abiha agaciro. Yakumanura ikintu cyitwa Sukoyi, we arasenya ntiyubaka, ameze nk'ayana bararirimba ngo intambara irasenya ntiyubaka. Uwitwa Gisekedi arasenya ntiyubaka, kuko uramutse urebye ibyo yubatse kuva yagera ku butegetsi n'imanda ya kabiri birabarika, sinzi ko ari n'ibihari. We arasenya gusa. Yaje ibyo bikorwa remezo chini. Nta musirikare wa M23 wari uhari, nta musirikare watwirwano wari uhari, wenda ngo niwe yarari kurasa, ahubwo ibyo remuzanye kwa rugutsinzura cyangwa se gusenya ibyo bikorwa remezo. Ni nako yabigenze. Ikibuga kigize intabire, intumwa ye yitwa General Masunzu yakigize intabire irarimarima. Amashuri nahoze mbaza ngo numve niba nta banyeshuri barimbukiyemo, ariko ikigo cy'ishuri yarimbo yashize hasi. Arangije na Sukoyi arigurukira arinjora rwose arayizamura. Masunzu arongera arayigurutsa asubira ahantu bita za Gisangani iyo ngiyo. Ngibyo rero ibikorwa uyu mugabo yakoze bidasanzwe. General Masunzu mwenyewe umunyamurenge uri kuvumirwa ku gahera n'abandi banyamurenge bagenzi be, imikorongero cyangwa se rwose imivumo y'iyi miryango iri kubura bayo sinzi ko arahazayikirira. Sukoyi irimarima abaturage, irangije irongera ifata ikirere irerekera. Uko ngayo ibiro nibyo ni kuba byabaye harashize iminsi, n'ubundi hari hashize iminsi. Nta minsi yarishize habayeho ibitero bya drone hano imurenge. N'ubundi indege mu bwoko bwa drone iza ikarasa abaturage hariya. Hari ikintu nahise nibaza, ahoze nganira n'umwe munyeshamba za FARDC ziri hariya muri bino bice bya za Uvira. Ndamubaza nise kubera iki kibuga cy'indege mwagisenye kandi ari ikintu mwana kwifashisha namwe ubwanyu? Yansubije nta guca inyuma. Aravuga ati kiriya kibuga cyifashishijwe makuru ubutasi FARDC bamenye ndetse n'abambari babo bamenye, nuko ngo iki kibuga ngo cyifashishijwe ngo bakura inkomere hano muri Minembwe bazijyana i Bukavu. Ntiyampaye numvira ijambo naryo ni ijambo rije rintunguye ariko rinasa naho ari ryiza rinakomeye cyane. Navuga nise none M23 yaba ifite indege ko ariyo tuzi abatabazi bafashe indege, baba bafite indege zava ariko harakuri ikavumo hasize indege nyinshi. Wamba hano ikavumo bahasize indege nyinshi. Birashoboka ko M23 izi ndege yatangiye kuzikoresha ikazivana hano ikavumo ikajya gutabara Minembwe. Zikaba arizo ndege zagiye kuzana inkomere hano Minembwe, kuko ngo izi nyeshamba za FARDC ngo zifite amakuru ko ngo hano kuri iki kibuga cy'indege n'impamvu bakirimbuye ngo M23 ngo iri kugikoresha bakavana abaturage hano imurenge kuri iki kibuga bakomeretse n'iki byose n'ubufasha bwose ngo bakabuzana indege bakabigwisha hangaha. Ariko muri besha herukubuteri cyangwa se izi ndege za rokobuteri ntaho zitagwa, no mu kigunda zigwamo. Ikibuga mwakirimbuye. Aha rwose ndagira ngo mbamenyeshe ko muri kwibesha cyane, mwabaza imibare mike. Ndimo ndibaza impamvu M23 itazamura Sukoyi mu kirenge, izi Sukoyi zikubitanire mu kirere bishashi bisimbuke. Sinzi impamvu M23 itari gukoresha ibishoboka byose ngo haboneke pièce de rechange, ni pièce de rechange,
ba maintaining cyangwa se bongere bakore kuri iyi ndege ya Sukhoi, noneho ubundi tubone intambara y'ikirere mu kirere, ibishashi bisimbuka, ibishashi biguruka, kuko FARDC bakomeje gukora ibidakoreka, bakomeje gukora ibikorwa by'ubunyamaswa. Izi ndege zakabaye ziri gukora akazi gakomeye, ariko icyo ziri gukora zo ni ukurimbura abaturage. Ngibyo rero ibyatumye Masunzu agaba ibitero by'indege za Sukhoi ngo zari ziri gutabara abanyamurenge b'inkomere. Rero we ntabwo abishakashaka ngo bapfire hariya, niyo mpamvu yakoze igitero. Iyi nayo nyivuyeho ikimenyetso cy'uko nyivuye ubu ngiye gusoma ku mazi. Hehe, kabaye ninje sasa no mu nkuru. Abarundi muri he? Abarundi muri he? Aha, mwegere hafi. Evariste Ndayishimiye Kongo niyo munene. Bunabo rwose avuga ati Kongo irakongoka. Abarundi bo tekinike bafite ngo ni Kongo irakongoka mugabo. Kongo irakongoka mugabo. Bagiye gukongora kuri Kongo kuko ngo Kongo irakongoka mugabo, irazimbye. Never ati Kongo irakongoka mugabo. Ku munsi w'ejo nanone ubwo iyi Sukhoi yarasaga muri za Minembwe, sasa turinjiye n'inkuru ya gatatu. Ubwo iyi Sukhoi yarasaga muri za Minembwe, ni nako ingabo z'abarundi zifatanyije n'inyeshamba za FARDC ndetse na FDLR na groupe d'autodefense, ubwo ndavuga Wazalendo, bagabaga ibitero simusiga. Ibi bitero bakaba barabigabaga kuri M23. Ibitero bakaba bari bafite gahunda ngo yo kudoginga. Murabizi ko M23 iri mu misozi hariya ahantu hose twa ngo hari umusozi hano muri za Kiza, Uvira, muri hafi na za Uvira, za Gatogota, za Sange, hose M23 ihafite ama defense. Ejo barajye barazenguruka aho ngaho muri teritwari ya Warungu, bati tugiye M23 tugiye kutangira kuyizenguruka tuyikoremo musiri. Bati Kongo rwose tugomba gukongoraho, ariko tukagira icyo dukongoraho twagize n'icyo dukora. Maze barakuzamukira ahantu bita ngo ni Kaziba, niho bateye baturukije ibitero by'abantu muri teritwari ya Warungu. Barangije bataka M23, bataka bafite imbunda ziremereye inini ndetse n'intoya bikwije, kuko bari bafite n'abitwa bakanyamayaye babatwazaga amasasu mu bogisi y'amasasu. Baravuga bati turarasa ikintu cyose cyitwa ngo kirahumeka, aho tugiye kurasa turakirasa. Bati niyo tekinike. Ariko ntabwo byaje gukuraho ko ifarashi no yari ihetse byose yabiroshye mu nyanja. Byaje kurangira M23 ibirutseho ahantu bita ngo ni Kaziba, naho bari bateye baturutse, naho barahabarenza, ntiyabasigira n'umwanya wo kuvuga ngo reka dufate n'ibyo twasize inyuma. Nabyo barabita barabisiga. Izi ndake nazo mu minsi iri imbere ndatangira kuzinjiramo. Buriya mwana ndake we abavuga ati tujye mu ndake tujye kureba tugere aho ngaho bari bazimbye. Amakuru nk'uko n'ubundi murabizi hari amafite drone tayari namaze kwestara. Umva uko iyi nkuru bayinyandikiye kugira ngo nyibagezeho. Arambwira ati abasirikare b'u Burundi bafatikanyije n'inyeshamba za Repubulika na Demokarasi ya Kongo arizo FARDC, bagabye igitero kuri M23. Barangije irabirukankana, barahunga bata ibikoresho byabo ahantu bita Ibuzi.
ibyo bikoresho ndetse n'ibyo birindo bihita byigarurirwa n'intare za Sarangwe cyangwa se n'abasirikare ba M23 ngo byigaruye ngo n'abarwanyi ba M23 b'umutwe wa M23 ngo ibi byabaye ku munsi w'ejo tariki 10 z'ukwezi kwa 3 2025 ahagana isaha z'umugoroba. Wabyumvishe, ahagana isaha z'umugoroba. Urumva, ahagana isaha z'umugoroba nibwo ngo abarwanyi b'uyu mutwe binjiye ikabizo. Warugeze ngo ngiye ngo nibwo batatse se, ejo barabatatse nyine barwanira, bari batatse izi nyeshamba n'abarundi bari baturutse ahanga za Kabizo za Kaziba, bashaka M23 ibirukankaho ku buryo mu masaha y'umugoroba nibwo M23 yinjiye hano za Kaziba. Ariko imirwano yatangiye ahagana ku isaha saa 5 ikaziba. Kaziba rero ngo ni sheferi imwe, ngo ni imwe muri sheferi zibiri cyangwa se ebyiri zigize teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Igisobanuro ni iki? Kanze ndaje nkubwira igisobanuro cyumva aho hasi. Ngo iyi Kaziba ni imwe muri sheferi ebyiri zigize teritwari ya Walungu. Ngo kuko indi sheferi yitwa Ngweshi, indi sheferi ni Ngweshi, bivuze ngo Walungu igizwe na Kaziba ndetse na Ngweshi. Nizo teritwari, nizo sheferi zigize iyi teritwari ya Walungu. Urumva ngo abarwanyi rero ngo ba M23 bafashe iki gice cya Kaziba nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje cyangwa se yabahanganishe n'izi ngabo z'u Burundi zarimo zifashwa n'abarwanyi bo mu mutwe w'inyeshamba za FDLR ndetse na Wazalendo. Ndabona inyeshamba za FARDC ngo izi ngabo z'u Burundi zari zifite ibirindo binini muri Kaziba. Ngo izi ngabo z'Abarundi ngo zari zifite ibirindo binini ngo ahantu bita ngo ni Kaziba, birimo n'icyitwa n'ikirindo n'ibirindo, harimo ngo n'ahitwa ngo ni Kibanda. Ngo ariko ibi birindiro byose zabitaye biza kwigarurirwa n'umutwe wa M23 bo bamaze kuyabangira ingata. Nyamara bari bamaze kubwira uwitwa Evariste Ndayishimiye ejo bundi yarabakoresha inama ati nta gusubira inyuma, nta wizidoro never we uri komanda ntiwabahinyeshamba ntiwarwanya, uzajyayo nawe tureke utazawizirowinga. Babiteye byose barirukanka. Ngo M23 gufata iki gice cya Kaziba bigaragaza ko teritwari ya Walungu yose igiye mu biganza byayo. Hano nashaka kwitsa, ikimara gufata Kaziba byahise birangiza ko iyi teritwari yose ya Walungu twabaga turi kuvuga yamaze kwigarurirwa na M23 tayari. Teritwari ya Walungu tayari tombe. Urumva aringeze se mwoka byaramwe. Igaragara ko teritwari ya Walungu yose iri mu biganza byayo, kuko ikindi gice cya Ngweshi harimo na santire y'iyi teritwari yabyigaruriye mu byumweru bibiri bishize. Ibyumweru bibiri bishize nibwo 23 ari yamaze yigaruriye cyangwa se yabohoye santire y'iyi teritwari cyangwa se santire ya Ngweshi, iri muri Ngweshi
iyo santere kandi nayo iyi santere y'iyi teritwari ya Warikare plito ya Warungu yayifashe kera afere yararangiye agahu kahuye n'umunyutsi ngo ndabona rwose Vincent arimo arampamagara arimo arashaka Vincent buretse gato mu mwanya manze nsoze aka kantu ndimo ndabwira abantu ndaje ngo hamagare ndabona nawe rwose urumva nafite breaking news ni byinshi cyane inkuru se ndayivaho umwe mu batanga bamwe cyangwa se mu baganiriye n'uyu mutaramu wanje urimo gutara inkuru harayagize ati kugeza ubu turacyarimo twumva amasasu kugeza ubwo mu masaha ya nimugoroba amasasu M23 barwanaga bakwitaga basekezaga ubanza n'ubu tuvugana ndetse na Uvira barimo kugenda bayegereza kuko aka gace cyangwa se teritwari ya Warungu yegere cyane Uvira babo bati kugeza ubwo nijoro amasasu yari menshi cyane ariko twebwe turihishe munsi y'ibitanda cyangwa se munsi y'uburiri mu nzu nyamara nubwo amasasu arimo yumvikana ariko nubwo amasasu ngo yumvikanaga ngo uyu mutaramo ngo yabahamirije ko M23 yamaze gufata ibirindiro bya sheferi ya Kaziba ubwo n'ubuhamya yagendaga amubwira nyine arazi yuko uyu mutaramo atabaze kumenya ndetse na santere yose ubu M23 yayikontorora gubwira aha ngaha muri Zangweshi ndetse n'ibindi birindiro byarimo ingabo z'abarundi yagize ati M23 yamaze gufata santere ibigo byarimo ingabo z'abarundi birimo bya sheferi ndetse n'utwo duce twose two muri sheferi byose bakiriyarinze bamaze kubikuramo ku rundi ruhande ingabo z'Uburundi n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR ndetse na Wazalendo bari kwiruka bahunga aho amakuru avuga ko bari guhungira mu bice bigana muri teritwari ya Uvira bihana imbibi n'aka gace sibyo nemaze kubabwira nti teritwari ya Warungu se ihana imbibi na Uvira tayari akawuvira kabaye reka nshireho Vincent nawe ndi kumva rwose arimo kugenda anugwanugwa ubwo operation yo ndakomeza kuyikurikirana niwe nyine mube hafi cyane kugira ngo tuze gukomeza kugenda tubana muri iyi operation. Vincent subu nawe aya makuru ahanga ntayafite reka nawe tumuhe umwanya wenda nk'iminota nka 30 nawe atuvire imuzini muzingo ibyo afite muri ibi bice byahaberemo imirwano hanyuma tuze no kwinjira muri ya makuru mu business akari nk'utuntu twe agendanye na politike na diplomasi yo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza twinjiye mu yindi page. Naramutse neza. Ndumva ufitaga ibi neza ntabwo byabura kuganira n'abakunzi bacu ntabwo babura ibi neza kubera ko nibo bidutera. Hanyuma twinjire rero sasa mu kiganiro cyangwa se mu makuru. Sinzi niba ndakore kukabanza ugatanga update ku makuru ufite cyangwa se niba ndatangira nkaguhata bya bibazo byanjye njya nkwibariza nkurikije amakuru wagiye rwose utohoza hirya no hino. Twahera Burundi niyo byatubera byiza. Twahera Burundi kugira ngo dukomeze no mu tundi duce dutandukanye abakunzi bacu amakuru yiriwe ejo n'ayazindutse. Twagiye rero sasa uratangira mu Burundi nk'uko tubivuga Alexis Muzi ni umunyepolitiki washinze ishyaka bita MSD ishyaka rirwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye yatangaje yuko Red Tabara rero wa muturwanya Ndayishimiye cyane. Iyi Red ubivuze neza uyu Alexis n'ubundi ubundi bava ko yiberaga mu Bubirigi niba ari yakiri sinzi ubwo ndagira ngo manze nibutse n'abantu uyu numugabo uyoboye umutwe wa Red Tabara nkuko wari ubivuze. Ndava mu Bubirigi ishyaka bita MSD akatavuga ngo n'ubutegetsi bw'u Burundi nyine bwa General Evariste Ndayishimiye aherutse rero kwemera yuko ishyaka yakinze rya MSD ariryo riri inyuma y'umutwe wa Red Tabara
mu gihe yari amaze iminsi atabyemera cyangwa ngo bihakane ariko akaba yashimangiye ko biteguye kuzagira Uburundi igihugu cyiza cyitegererezo undi amara gukuraho perezida Evariste nk'uko yabitangaje akavuga rero kuri naryo ryagize uruhare mu kuba Red Tabara ibaho bakaba yabitangaje mu nama yakoreye mu Bubiligi abayoboke bimwe ubundi ko nubwo barushye igihe kigeze kugira ngo baruhuke aravuga ati twebwe tuba hano mu mahanga ntabwo ari iwacu ati twebwe tugiye kugira buryo ki dukora ibishoboka byose dufashijwe na Red Tabara igihugu cyacu kikakibohora ku buryo amahanga azageza mu Burundi kwihera ijisho ku bijyanye n'umutware Red Tabara rero aza ko umutware Red Tabara ugizwemo n'amoko yose kandi afite intego imwe yo kubohora igihugu cy'u Burundi kuko abita intwari abari muri Red Tabara kandi ko iyi Red Tabara yakomotse ku ishyaka yashinze rya MSD avuga ko bikunze kwibazwa rero ku byerekeranye n'ibiganiro ndetse n'ibindi bamubazaga ku mbuga nkoranyambaga ntagire icyo abisubizaho avuga yuko yemera impamvu abarundi bigihurije muri Red Tabara bakarwanya ubutegetsi bwa Bujumbura na Gitega nyine avuga ati njyewe ndabemera kandi babaho kubera ari twe twabashyigikiye noneho bamubaza ku byerekeranye n'abanyamurenge bitwa ndetse n'abandi bantu bashinjwa ko Red Tabara bica aravuga ati Red Tabara nta na rimwe ijya yica abasivile Red Tabara icyo irwana nacyo irwana n'abasirikare b'u Burundi bari muri ibyo bice atahuko abayivuga gutyo nabashaka kwisiga icyasha nuko yanduriza izina nuko yanduriza yangisha abaturage sinzi ko kandi yagarutse ku bibazo biri abarundi barimo muri iyi minsi avuga ko bari mu kibazo cy'inzara bari mu kubura amaesanse bari kubura ibibatunga by'ibanze izamuka ry'ibiciro n'ibindi bitandukanye aravuga ati nimuhumure ibi bizakemuka ibi bari gucamo n'ibindi bihugu byo mu karere byagiye bibinyuramo tanga urugero ku gihugu cya Uganda bavuga ko mu 1978 kugera muri 1986 ko baciye mu bibazo bitoroshye ariko bakaza kubisohokamo tanga urugero nanone ku bibazo u Rwanda rwanyuzemo mu gihe habagamo jenoside yakorewe abatutsi aravuga ati aba nabo bahuye n'ibibazo bitoroshye ariko baje kubisohokamo babikesha imiyoborere myiza ati natwe rero igihe tuzatumaza gukuraho Evariste Ndayishimiye tumukuye gukomeza kurenganya abaturage b'abarundi komeza kubicisha inzara kubiyohereza hirya no hino muri Kongo gupfira ubusa bapfira inyungu ze ati natwe igihugu ibibazo kirimo kizabisohokamo yes ubwo iyo tuyivuyeho gira icyo utubwira ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo imirwano ikaze yabereye mu gace bita ngo ni Kaziba hagati y'ingabo za FARDC cyangwa se izi nyeshamba ngiye namaze kutazira izina ubwo sinzo kuzajya bivuga izi nyeshamba za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo ejo biriwe barwanira na M23 bari bayatatse bikomeye cyane urabivuga hiki nibyo mu gace bita Kaziba habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'uko bivuga mugarayo ngo izi nyeshamba za FDL na FARDC kuko byo bafata inyeshamba za FDL ngo ufate Wazalendo ufate za Kura n'izindi ngo uziteranye n'igisirikare cya leta biri kubinyeshamba n'inyeshamba byose babyabaye inyeshamba bita bibinyeshamba kuko inyeshamba nizo zisigaye zirwana ibaza ko FARDC ukayibura nyine ukabona inyeshamba buze gutyo rwabure buriya hari ukuntu abantu bize imibare neza hari ukuntu ufata ibintu bita za equation sinzi n'abantu bazizi uri gushaka nk'igikuba ca x iriya x wize imibare ntiwayize ukaza gusakira mu bindi bitazwi nyine ukaza none ukaza gusanga igisubizo nani x
ubwo rero nagenda ndabyanariza ukuntu ari inyeshyamba n'iki byose nsanga igisubizo byose ni inyeshyamba. nyine urumva impamvu nibyo wafata wazana ugafata FDLR ukigera muri 200 ikaba yiyunze kuri wowe waburizwa mutize mu kinyarwanda iyo ngo inyandwi niri imbere y'iyi ngiyi biburizwamo igahinduka iyi niyi isi buri FARDC yaburizwemo rose isigara ari inyeshyamba byose byabaye inyeshyamba kuko nibona gusa ugarutse kuri iyi ngingo rero ASM 23 yarwanye na FARDC na FDL na Wazalendo n'abarundi barwanira mu aka gace gakomeye cyane bita Kaziba bararwana biza kugeraho rero M23 kano gacira kabohora kagace kakaba kariherereye muri sheferi nyine iri muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi abantu barabizi bakaba habohowe n'ingabo za M23 ziri ku gace ka Nyangezi ziramanuka zigeraho bita Nyafunzu kugira ngo bagere aho bita Mushenyi ubu ngubu nimo bari gushaka kuzerekeza abaturage batuye akazi banyine bari bamaze iminsi ubundi bahamagara M23 ati nimuze mudutabare kuko nimwe tutezeho amakiriro kubera ko izi nyeshyamba za FDL na FARDC n'abandi ati batumereye nabi ati rwose kugira duhumeke nuko mwahagera ibwo mu gitondo hazindutse imirwano ikaze cyane ingabo z'abarundi ziri kurasa kuri M23 kuko agace bita Cibanda kabimo ingabo z'abarundi zifatikanya na izi nyeshyamba ngenzi zazo za FARDC na FDLR jabona Wazalendo barakomeza bararwana ndetse n'indi mutwe bita ngo IPC uborwa n'umujenerali wiyise umujenerali witwa Rumahonwa barakomeza bararwana biza kwemezwa neza ko ingabo z'abarundi zikubiswe inshuro n'uhagarariye societe civile bita Pacifique Kararuka ariko ati twumvishe rwose imirwano ikaze hano ingabo z'abarundi zatatse M23 ariko biza kurangira ingabo z'abarundi zikubishwe inshuro kubera yuko hano M23 iri mu bice bita Nyangezi kugira ngo irebe ukuntu yajya gutabara abanyamurenge ati kubera ko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje kubuza umutekano abanyamurenge ati niyo mpamvu M23 yafashe icyemezo cyo kugira ngo inyure mu bice bitandukanye ati cyane cyane twizamutse ku dusozi twa Nyangezi ujye kubatabara ati turabizi yuko M23 ikintu ikora ari ugutabara abaturage barindira umutekano niyo mpamvu twifuza yuko baza bakadutabara hari abantu bashobora kwibaza Nyangezi cyangwa Nyangezi na Kaziba bihurira he bagira ngo tubibabwira iyi Kaziba ubundi ni sheferi bita Kaziba iherereye muri teritwari bita Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gace k'iburasirazuba nyine iki gice cy'iburasirazuba n'ubundi Kaziba n'ibiri ugakomeza ubundi gahana imbibi n'aho bita mu Rwanguku iherereye mu birometero 55 uvuye mu mujyi wa Bukavu ihana imbibi n'umugezi cyangwa uruzi bita Ruvubu ugakomeza muri sheferi n'ubundi bita Bafurero nyine ahantu haba ubwoko bw'Abafurero ugakomeza hari imigezi myinshi no mu majyepfo y'iki gice bita Bafurero hari umugezi bita Rurimbohwe bita Kacanja hari ibice byinshi abantu bazi n'ibyo batari bazi niyo mpamvu tugira ngo tubibabwire n'aho bita za Makasha kaba ariho mukahana imbibi n'uwo bita Ruhwinja n'undi mugezi uhari bita Mukaba iyi Ruzinzi rero ikaba igize ibice nyine biri ku mpera z'iyi Kaziba ukomeza ujya kuri sheferi bita Ngweshi uburengerazuba bw'umusozi bita Itogwe n'ikiyaga bita Rugwa Rugwa ntabwo ari Ruhwa ni Rugwa muri sheferi bita Rwindi aha rero ni agace gafite ubuso bungana na kilometero kari 195 akaba hatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 44,235 ni agace rero kamaze kubohorwa na M23 tayari
nk'uko byagiye bitangazwa na sosiyete sivile ndetse n'abaturage batandukanye bari muri ibi bice. nuko Bertrand Bisimwe ariko nawe ntabwo yabuze kugira icyo atangaza ku bibera za Minembwe. Bertrand Bisimwe rwose nyuma yo kwitwa Masunzu ngo yarashe hariya abaturage hariya, Bisimwe hari icyo yavuze. Bisimwe yavuze, yari yabitangaje ejo mu gitondo ku itariki 10. Ejo hashize avuga ko hari drone ya FARDC yazengurutse agace ka Minembwe genda ifata amafoto ahantu Sukhoi iraza kurasa. Bidatinze nyuma y'iminota nka 12 Sukhoi yaje irarasa rwose mu bice bya Minembwe. Irasa cyane mu bice bituwe n'abaturage ku buryo abaturage babuze aho bacira nawe bamira. Akibaza ati se iki gisirikare cya leta ko gikomeza kurasa abaturage ubu kiri mu biki? Ariko ahantu hashegeshwe cyane no ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Kikaba ari ikibuga cyifashishwaga mu buryo bw'ubucuruzi ndetse n'uburyo bwo gutwara ibintu bifasha abantu bari mu kaga n'imiti yerekeranye n'ubutabazi. Bertrand Bisimwe avuga yuko icyo kibuga mu by'ukuri kitagikora kubera ko piste zangijwe. Nta munyamurenge ubona uburyo yagera muri Fizi, yagera mu gace ka Baraka cyangwa muri Uvira, cyangwa abe yagera mu bice bya Mwenga kubera ko iyo hageze abarundi ndetse na FARDC na Wazalendo bamumerera nabi. Ati abaturage ndetse n'abandi bakora ukwabo nk'abarwayi bajya kwivuza, ati nta handi banyuraga. Ati keretse ikibuga cy'indege cyabafashaga kuba babagezaho imiti ndetse n'ibyo kurya. Ubu cyamaze kwangirwa nta bundi buryo bafite bwo kubibona. Kandi Masunzu ngo yakirasha ari kuvuga ngo nyuma yuko ngo bari bamaze iminsi ngo bakifashishije bavana inkomere hariya za Minembwe bazijyana nyine hariya muri mu za Bukavu. Nyine nicyo cyatumye kirasa kugira ngo abanyamurenge barusheho gushira. Kuko ubona ariyo gahunda afite, nta yindi gahunda afite na Gisekedi ndetse na perezida w'u Burundi. Baragira ngo bangize ibikorwa remezo byose byafashaga aba banyamurenge bari muri ibi bice. Ubutijwe n'amasasu yitwe n'inzara, utijwe n'inzara yitwe n'umusonga n'imbeho kubera niyo ari hejuru mu misozi. Hari n'indi nkuru nabonye ngo abanyamurenge bagera kuri 30 bamwe bano bari kujya guhungira mu gihugu cy'u Burundi ngo barafunzwe. Hari abanyamurenge bagera kuri 30 bafungiye Burundi. Urumva ko ahantu hose bari kubahiga. Abanyamurenge bafungiye Burundi bajya batora mu bice bitandukanye ndetse n'intambirega zabo ipolisi ntawe usohokamo ntawe winjiramo. Nagotse ku buryo umunyamurenge warimo wese ufite akaga kubera gushinga gukorana nayo mu 2023. Bisimwe batavuga ati leta iri mu biki, ati guverinoma ya Kinshasa yaretse gukomeza kugirira nabi abaturage bayo. Ukubona ko nta wundi mugambi ifite keretse kubatsemba. Ariko ntabwo bazabigeraho. Communauté internationale iracecetse. Rwose ndatabaza yuko mwagira icyo mukora nubwo mucecetse. Ndatabaza n'uwo bita Maître Moise Nyarugabo udahwema kuvugira abanyamurenge. Aha rero bikaba bigaragara ko nyine ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugira nabi abanyamurenge kandi bubigambiriye. Si inkuru ni nyikubaza n'inkubaza ko iki kibazo sindi we nkugaruye inyumara ngo M23 imaze kugera ahantu mu gace ka Mushenyi yerekeza Kaziba. Ahangaha Kaziba n'ubundi yo deja byabaye imbere. Byabaye imbere kuko yanyuze za Mushenyi yerekeza muri Kaziba. Ariko iza kuhafata abaturage baravuga ati twari tubakumbuye. Ariko ubundi hano n'ubundi nubwo iri muri Kaziba ituranye n'ingabo z'abarundi ziri mwaho bita Kibanda, naho bita Ngando, naho bita Namubura. Ahangaha rero ingabo z'abarundi ngo zihariwe kugira ngo zerekeze ngo mu bice bya Bukavu, kuko ngo zishaka kujya kubohora ngo Bukavu nk'uko ngo babitegetswe ngo na Evariste Ndayishimiye. Ariko ukabona nyine byandi byo kwikira igitugaseka ko niba ibice byose bari barimo baragiye babivamo mu buryo batagize icyo bakora. Ntabwo mbona uyu mwanya M23 imaze kwihuza n'imitwe yitwaje intwari itandukanye, irimo twirwaneho, irimo uriya mutwe wa Force Connor pour la Resistance,
Kareme Kapito ntabwo mbona ubu ngubu ariho bari buze kuza gufata umujyi wa Bukavu mu gihe batabashije no kurinda ibyo bice barimo. hase ariko amafaranga ya Kongo banza umuntu wese ushaka kuyarya agomba kugenda ari kubwira Gisekedi ibintu bijyanye n'intambara. Buriya ntekereza ko buriya nawe uramutse ugiye ukamubwira uti ubu nungutse igitekerezo uti urugamba kugira ngo urutsinde biragusaba ko ukoresha iyi miheto niyo abakurambere ukayibanga neza ukayimujyanira ubanza nawe aya mafaranga wayaryaho ngo ndaza gukoresha itopito njyahuko ukoresha itopito ukoresha amatopito nk'ibihumbi 100 uvuga uti namenye uko amatopito atazaje avuga bazajya baribuka ariko barasa mu mutwe gusa none urebe tutayaryaho kuko bagushyira amatopito kuko niyo araza kumutobora Amepa mabwo nabonye yatanze akayabe zo bundi ngo kugira bafate bisimwa na nanga. Oya. Nje kandi mama magarutseho. Ndikubona kenze umuntu ngo wongeye kumupfunyikira ikibiribiri cy'ubwato ngo none ngo yakuze ngo ubwato ngo bw'intambara budasanzwe. Ubwato ubwato butoroshye. Bora ntabwo avuze nk'umuperezida w'igihugu wabonye bwari bugiye gusazira nkaho ngaho mu bubiko. Aje mu bwato makeya. Yakoze ubwato ngo yise ngo bwitwa ngo PHM isaka hande ejo rero bafashe umwanya ngo kubwita izina ngo babwita ngo alternance pacifique du 24 janvier 2019 urumva ni naho bwakozwe nyine nk'uko bivuga burashaje bumaze imyaka myinshi bwaraboreye ahantu barabuza rero ngo bafashe kugira ngo bakore patrouille mu mazi bushyira ku cyambu bita ngo boma hari haje vice premier ministre ngo ushinzwe ngo ingabo witwa ndetse n'uwo na chef d'état major ajuwe witwa ngo lieutenant general Icarigonza Nduru Carigonza ngo azana n'umuyobozi rero ushinzwe ibyo mu mazi icyo mu mazi ngo nacyo barakigira ngo witwa ngo Amirare Kuyandi Rukombo abangwari na guverineri ngo windi ntara bita Kongo Central bita Prosper Ntera bakaba baraje kwirira nyine amafaranga y'abaturage babeshya ngo bazanye ubwato buzabafasha gucunga umutekano abahikiye kuri nyine bagishyira hariya arangiza batora ubwato turabonye bw'igitangaza bugiye kudufasha guhangana nayo mu 2023 ntizafata ibice byose bya Kongo barabishyira aho ngaho nyine baratuza ngo babone ubwato ubwo ikiroso buriya nyamara dushaka twakora business mwa umuntu agakora amatopito menshi cyane akagenda akamusobanura uwo mushinga buryo cyazajya amatopito uragura imizareti noneho tuyegeranye dukora amatopito tuvuge tuti ntabwo bisakuza nuko uzajya tubatega muri ambushi bakabona umwaraguye tutoragura n'utubuye duto tw'ubusara bwahita umushiri tuvuge tuti n'utw'abayisiraheli n'utwo Goliyati yahangishije intuza noneho babandi bavuga ngo isasu n'imayi ngo riraba mayi muri tubafuraye intwaro z'imizari z'imitopito hari uwakumva tubivuga akagira ngo turamushyigikiye ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo turye ko hari amafaranga yari amafaranga na ba Micombero bariho sha na ba Justin Kabumba mu mwanya wawe nabo burangaryaho sha abantu barayariye bararya baracoka muri Kiziba rero imirwano ikomeje n'ubundi kuba ko ingabo za FARDC zikomeje kuharasa kugeza zirasamo nyine kuko ziri mu ibice byegereye hano ubwo nyine ni kwakunda ubwo bari gusheringamo bari kure cyane bari kujya basheringamo nubwo bari mu birometero kure ariko bakujya barasamwe amasasu ariko urabona ko mu by'ukuri M23 idakeneye kuhava kuko umusozi wa Nyange zirawufite agace kitwa Nyafunzu iragafite aha hose iravuga ati ntabwo dushobora kuhava kuko nubwo ingabo z'abarundi ziraho bita Cibana ziri kuturasa nazo biraza kurangira tuzikuye mu ibi bice ko nabonye agace kegereye teretwa hariya muri Uvira se ko bivuze ngo barahita ahubwo banataka bukubuka kubera yuko societe civile zitandukanye ziri kubyemeza zikavuga ko nibikomeza gutya bakomeza kubarasa bishobora kurangira bagiye kubakuramo
ibyo bavuga n'amafaranga abantu bo barayariye na n'ubu baracyayarya. Nk'ubu ndabona yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishyura ibitangazamakuru mpuzamahanga ngo bifashe guharabika FM23. Guverinoma ya Demokarasi ya Kongo yishyura ibitangazamakuru 13 ibiri ku rwego mpuzamahanga 7 nka TV5 Monde, Al Jazeera, Reuters, Ijwi rya Amerika n'ibindi by'imbere mu gihugu ngo ifashe mu rugamba rwo gukwirakwiza ibinyoma ku mutwe wa 23. Kuva mu mpera za 2021 intambara ya FARDC na 23 yubura itangazamakuru ndetse n'ibindi mpuzamahanga byasaga n'ibitagira aho bigubogamije igatabariza abaturage babaye mu kaga nyine kubera imirwano y'abakiri nk'ibyo. Uyu mutwe ukagira ubuhanga bwo gutangaza amakuru ku 23 buri ifite uburyo utangaza amakuru mu buryo bw'umwuga ku buryo impamvu yabo yagiye yumvikana mu bihe bitandukanye. Niyo mpamvu rero mu ntangiriro z'umwaka 2023 ndetse na 21 na 22 ukagera uyu munsi komeza kwigarurira ibice bitandukanye, ariko cyane cyane itera muri 2021 igarurira ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru harimo urabizi ko yigaruriye za Bunagana, yigarurira za Rucu ndetse n'ahandi henshi. Leta ya Kongo icyo yahise ishyubwoba biravuga ati nta kindi kintu turi gukoresha atahubwo ko twemeye tujye mu biganiro. Tegura ibiganiro nyine ngo igiye kuganiramo nayo 23 ariko na ya mitwe iri ku ruhande rwabo baragenda batangira ibiganiro ariko mu buryo bwa nyirarweshwa muri 2022 ajya Nairobi avuga ati tugiye gushakira akarere amahoro. Niyo mpamvu mu cyaro 23 tugomba kuza nawe tukaganira. Baza no kusaba kuva mu bite wafashe. Icyo gihe urabizi yuko bino biganiro bitagenze neza kubera yuko FARDC yakomeje n'ubundi kugira sa iziko yavuze. Urabizi yuko muri 2022 haje kuza ingabo z'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ujya mu bice 23 yari irimo izimara kubigeramo, ariko yari amayeri ya Gisekedi yo kugira ngo ibi biganiro ntibizabere. Noneho uyu mutwe azase n'urangiza ikibazo cyabo kitumvishwe. Leta ya Kongo rero ibi biganiro yabigizemo uruhare ikagenda irashyakana ariko ikagenda itengatenga M23. Ubwo 23 bagera ikora kwirwaneho ingabo za Sudani ziri za urabizi ko zanze kurwana na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikazirukana ikarangira zitsimbuwe n'ingabo za SADC aza kuzamo n'abarundi ndetse n'abazarendo abari basigara bahangana nawe mu 23. Ariko M23 yari imwe ibite kandi kuko yabonaga ko gukomeza M23 uduce dutandukanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize igitutu ku ngabo za EAC ati ngorase M23. Noneho izi ngabo za EAC zicyo mwita muri EAC zirabyanga. Biryanze nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abonye ntari n'icyo kirakoresha bakitabaza ibitangazamakuru bitandukanye turebe ukuntu twahindura ibitekerezo by'abaturage ndetse n'umuryango mpuzamahanga kubera muri utu duce 23 yafashe. Nuko umuntu anabibona mu ibaruwa banditse ku itariki 10 kwezi kwa 2023 igasinywa n'uwari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo witwa Lieutenant Colonel Guillaume Njike FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru yandikiye ibitangazamakuru bigera kuri 13 irimo birindwi mpuzamahanga abisaba yuko byajya mu bice bishoboka byose birimo ingabo za M23 kugira ngo bajye gutaramo inkuru. Ariko babwira ibinyamakuru ko bikwiye gufata abanyamakuru babo b'intoranywa bagakora ibiganiro n'abo bica abatutsi bari muri ibi bice.
ariko